Kajila kampat la syatkan hadu menca. Wadla omdon ke lenti rel ke bawan ra mar ba madi. Bat ke KSU kan yai persya bit triang manwan ra ya ke lenti rel ha kajila kat bo ompat pentre kam ye ki an ki baklan ki bala ban set bat da ya ke jingwan rong kertep jongki mender syakni ke jila. Laong uba Lambok Starwell Marngar Presiden ke KSU Sengkime Habkren ha ke jingalang penskem ye kinongkit kam bapura jong ke KSU North Khas Hill District ha umsning auditorium hadin baka sorkar kalas dang ban penkebyang ya ke lentirel ha ke jilla na kalian ke KSU kalapha ye ke kerwo ka basai syak ke sorkar MDA bawat penki ye ki isu surogrel ha ke jilla kat boom patla ban sen daki an ki baklan ya kita ki kruing bat ki mender poi ki bala ban bamdo ye ke jai benriu bat lada ka sorkar kam sngam bat ye le persya ka KSU kala long ka bala kre ban le de ki kam ban penbor ya ke sorkar bakam dei ban sedang ya ke lentirel ni ban te petrol hakading ka bala rehem jong ka mensem ki kun samla na kaliang usamla lambok ulas neng le kraw ye ki para sipai jong ka seng bakin yeng ha ka nongrim bat jai jai om man le shongshit ha ki no ki kam bat kum ki sipai kinmi imadan bat long kum ki rishot jong ka seng haman la ki jinge ki ba ka seng ka don kam ban yakun nado ban yakun haro ka bakut na ka benta ka jingjob jong ka jaj ben riu kumban pen ken mau ba ka election ka bashipau ban jet ye kinong kit kam batmai ka KSU North Khas Hill District kalalong ha ka khat Southrik unai weng henry menta ka sngi la yo ban pen skem pura ye kinong kit kam batmai da o president barang ba du jong ka seng uba Lambok Starwell Marngar na kaliang ke KSU haga tegi sngi kala pen kup burom ru ye kinong lambarim ka seng ke bala no senyang shibun syaka imlang ka salang bat don menta haga seng kum kada ka jingsa akan mau daki rindia badaki mementos bat la penshit penshingain ru daki sur ten rai balap shimmenta daki khun samla jong ka dong ribhoi Kami duduk kibar Trump bakin yo ya ka jingnang kisap kumuyo mga batupi kalong kape yaki wat nami tangayin ban kiu ban siu ya kata kabay kani joki Sport College tadaw so banom bagi penpaw ni ru kata ka ding dawat ki ya ka Government College hapo riboy la kalong runompo la kalong pomsning la kalong hapo umroy la kalong po jirang nidon kam maka sorka kan pai ang tag samla puli ni di ban pai ng tag samla puli lamar kay bagi nidon kam nata kinong yalam kimi na ipak na kimi na jela jungi ki officer kimi na jela jungi mata la ni pet ya kini ka asam ya kader ni yang deploy ya kini ki IS officer kini ki IFS officer nabar jong ka jela habang ilay tunduk ya ki hapo jong ka office buksyong ki wat kan kasir kimnam lada kita diberi kiwan nabar tu jela bentuk eta exam kiwan long ki IS officer hapo ka jela jungi kumno kalau jungi kitip ba kata kejuk ke komyak ke culture jungi hapo ka jela hapo district ka jungi kalau kumno Her di beron hakin ke bor kinong kitkam badi ki samla ki beron hapo ka sen KSU ya kinong kitkam ki barim badi kinong kitkam ki batmai chu ke KSU ni slotho bakan ka ring khasi chungi kadai kum kawai ke trok ka basakut hapo kti lada uai un shong thai ni le shi panta ban ya rap ni yak lang ni ke trok nang bakat boy syaka syaka ka batmu ban sun boy ya kan ki sama hakin ke por na don bon ong ba walada manana yem hangni ubadai na sakai sakdong juga celam kalian finishim ya kenika bentaran perham balada musimpan ubada kutno ya ketedong kan long ipi ngisani api ki sama nga balai nga ya kendo bat ka sengki asu na pangai nga don kecil sengui ke bakam ka pang na kabanta kan ka sengki asu na maka don sisa pi don sisa ya kata kecil kitli na kabanta ka kendo ka siap na kabanta ka chai bandru khasi bani i ki matrikam chupi ki matrikam ki babun ki bapel ki isu bapishim kalau betang na kabanta ka ri
bat ke cek benriu Simet lalai ka kembun ka banla badat ya kini sen. Nah dekai ka ngadon berompat ya ki kon nongkit kam di batmai ka jong kani ka unit district ka ngaladon nang hakapor ben sen ya kini unit hausan pakai stat na ku nyo. Hakapor kami sen ya kini unit hapo ID jong PWD jong nompo badan tu kita sen hingga dalam try ya kini unit buat tentang hakiwi sen lo ni jukuntu jusneng ya kita khot jong kapag kita hapo ka RBF tiyong magkaseng issue wala na kadagtag ni kalau bahe hakarta simet and kan mau ba kaseng issue kadi kaseng ka parang ba and wala na mo mo na kadi kaseng ran ba nga pagkin mau pa di khot thumai jong kani unit jong ka district unit ki jungi kan mau ka khana jong mulu susam ka jungi wong sikentin ha ka jingi tu khana sikang masi bat ketna Ipa kakanai spa kanai besar. Ni hari bagi orang district, la form la pengkar ya kan, not cousin district tu boy. Dia beli ketika orang beli la air ting not cousin district. Ini kita la air ting di bawah polling no tu form president. Maka nombor menurut ketika dia dia la air ting ka not cousin district unit. Kami sama jogi beberapa yang sama dibentuk ya kan. Kumno tentang jaga district. Bantu pola tentang South Lake Circle. Kata ini Borwa Circle, Umsing Circle, Nompo Circle, but Arbume Circle. Bantu pola lalong present di David Simley, Presiden Menikom Jawa District, along Vice President di Peterson Gila, General Secretary of the Board, GH Councilor, GH Councilor. Belakang presiden ka HNF dan Farmer, dong jelas ketri dong district report. Bagi itu awan sesama orang kami hari kesemua kita menjadi hadap awan sesama. Jadi labut so hari juga di sama federal kami. Ketiga juga report kami nak long bah ke district mission sekolah di sini. Bagi mengenai shifting ke presiden, ini juga nak isu dengan bos Sam Anderson. Isu lupa ayat smart asim dari sentuh body report kalau isu lupa ni bahan kemudian beliau lagi tinggi lebih lalu lagi syakyang tunjuk ke bakal nanti disorkan nak patah di samaj di report nanti patah di report kasus syakyang di samaj di report sakit ibulit dalam bisa lagi pokok report di patah kami kimi di patah apa kedong akan nombor apa kod nombor lagi laputan juga di patah malah yo berpet di sama yo isu dot kasil tu kupon kata lagi board ke isu kesen ejin bagni kalau kesen resmi kalau kerpang ini itu kesen bagi nongilan kimi mensyemi katakan kupon kebakia menteri untuk bahagia juga jalan dia menpet perman menlong sipai kibanian berniaga ya kari bekerja beliau. Nasko bahkan khidmat idon kinoyalam kibla capte capum ha ibodo pilan hagis kisni batisnan kibada Henry nasko beraimu diblesi disin ba kimat kijura ba kanu kejinggawa bakaseng kalian bakalabu yang menjadi koskan kampat juki hadun di khidmat. Akan mau bah kata kerja kun bantu pensangat yang kajikai yang kerja track untuk perlihat. Kadno kerja terha jogi samlah untuk kapor bagi rasa bom rasa tir ha kibri tukaan bat lasu bom patah di kubibra kan dapat ya kasih kan dapat ya kan dapat dikejar. Berdai habang ay tunduk yung samla kato katisni hadin dalam ditinggal hakim dat bitoki hendrai wasmokumen kalau bukiyong baka ditinggal nasi kan jano apo sitio atio hadin ngayo ginawa idosin babiang hendrai itu jinge hawapun kirko apa pecik
Singapore, Ngisoponon, Tengpeng, Ngipun kami kabam. Ada ngipun kami yang kemusim kemusyur. Ada yang persegi di kata kolong. Haduk kene kumpagi long kata. Dari lembaga KSU, nanti yang berlong bercakri yang geri bercakri berdua. Ngitu ku, yaki kita perlu kepada sepan macamlah. Kita temu ban wadahol, ya sudah siap. Kata begitu kita ini karsalsa. Hanya kita ni sama, kita sami kita. Macamnya kita ki awat kita kita sipai juga geri bercakri berdua. Kira yang ini. Ngipan kamu, ketiak kamu, kepacarai, serai, kamu sendiri, ngidi beliau yang tak gari, kau syukur, sungai. Ngayak mana, kamu sendiri ketek, nama kita tahu pak, jom kita beliau. Berkilang yang kita akmat, kita nane, aduh iba, don kupas semua. Ni kemau kecil jale, man beliau ia ka embus, no? Hawa rusau, ni kam so keliti. Ni akhi, ni aksat, ni pelai, ni produkat, ki bahasa seorang. Ni kam so keliti. Ki kul semua, ki bangta, ladai sa kapata jombi, berperkat nak laut, namta kawai, jombi hat ki berit, namta kapalasya. Kinuha ada siya bahmakam. Ikisam lah kita tendong kita kuat. Dari kami pa berjumpa siya nakasih. Pengakhiran semangatnya, mencup pangkenal, yang kaya belajar, harusnya mengajarkan nyo, apakah kesiki dan persak, jangan tira. Anak kemau dong kejadian, hodot kejadian kedung keram, kejadian kena nanti potong po. Nak kalian bersegmi lahir mukut berselong, ipo yang ti yang penting. Uli beliau su bukan nak kalut, ada nusant beliau buat kesau osorong. Ayah kendu nangkong di bapak kenal ke kami pak don sungai ke Papua. Bagi lihatkan, bagi lalu semua bagi lihatkan di Papua kaan, bila pensan dalam contohnya. Umpama saya dapat Papua, ya kadang bagi lihatkan jaga hok bagi jenisnya. Ikan agak berhenti, tapi Papua jalur ikut keseng, ikan yang tak kesel. Kaya belajar ke Papua orang. Pasang ban paret, pasang ban kenok, dah gomel berkontai. Nah kalian juga ikut bilang ke Papua, bila siap kecil kecil, orang tak kecil, dari tak kecil kok, hakmat dong visi, hakmat USP itu Papua. Pakai belajar, ada yang kata beresi, pasang bajalan parang, jadi nomilam bagi suat keseng, bagi nomilam bersisi, kila pendam dan kila kompromis. Jika cukup kasih, kila persang buat bantuan menu yang presiden berubah dan besar ketua Papua.